neza uransayura undeba n'impuhwe nyinshi unkiza n'amakuba Yesu akira ishimwe warakuze kuncungura icyubahiro ni cyawe Yesu akira ishimwe warakuze kuncungura icyubahiro ni cyawe Sezeranije Yerusalemu muri wa murwa mushya wampishuriye ibanga rikomeye rihora mu mutima wanjye rintera kunezerwa no kukuririmba Yesu akira ishimwe warakuze kuncungura icyubahiro ni cyawe uri irembo ry'intama nzira y'ukuri n'ubugingo uri irembo ry'intama ndabaramukije uyu ni Mme Jo wa Imuhira Media musubiye guhura ndabaramukije abarundi mwese abanyarwanda abaganda abatanzania aba community ya East Africa yose yumva ikirundi ndabaramukije aho mutumbereye hose abari muri Asia Europe Africa Australia Amerika mwese ndabaramukije uyu ni Mme Jo wa Imuhira Media uno musi rero nabazaniye umushitsi special umumama artiste adasanzwe avuza igitari aravuza utugoma aravuza n'ibintu byinshi cyane gose uno musi ngomba kumumenya kandi barafise na concert aha muri Edmonton ivyo byose turaza kubiganira byose mugume mubwirikirana gusa imbere rero niko twinjira kuri concert yanyu yabazanye ngaha muri Edmonton nashaka wibwire abanywanyi bose ba Imuhira Media Mbere gushimira kuntumira nitwa Empress Nyiringango nkaba ndi umuhanzi ukunda kuririmba afise abana babiri ufise abana babiri barakuze cyangwa baracari bato ni bato umuto afite imyaka 5 n'igice umukuru afite imyaka 10 wow ndakomeze imbere yuko twinjira mu by'ubuhanzi apari ubuhanzi usanzwe ufise ibindi bikorwa ukora muzi ndasigurira abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye 4 cyangwa 5 igifaransa icyongereza ikirundi iswahili n'ikinyarwanda haba ndumwigisha umwarimu mu kinyarwanda mu mashuri école catholique centre-est conseil des écoles catholiques haba ndi no muririmbyi mu professionnel muri Ottawa urazi ikintu birandenze uri umumama abana bato turabizi ibi bihugu tutagira nta baboyi dufise nta bayaya dufise turazi abana bonyene ni occupation mu nzu ikwiriye en même temps ukaba uri umwigisha nawe nyene ni kindi gikorwa gikwiriye ukacuba uri n'umu interprete mu ndimi zitandukanye hanyuma rero ukacuba n'umuhanzi rero ibyo byose ubimanajira gute mu by'ukuri ndashimira Imana ishoboza biragoye urabizi nawe ufite abana mu by'ukuri iyo mbyutse mu gitondo ushimira Imana ko mbyutse ubundi hakoresha imbaraga mfite zose gukora ibyo nkunda ibyo byose ndabikunda iyo ndi gusigurira abantu batumva ururimi rwa hano biranshimisha iyo babasha kumvikana kugira babone amaserivisi cyangwa ibyo kwigisha nabyo ni umwuga mwiza ni vocation kuba mu buririmbyi nabyo ni passion yanjye none ibintu by'uburirimbyi eske nivyo muri famille cyangwa ni ingabire waje ubona uronka uko wabitanguriye ryari wabitanguriye ngaha muri Canada wabitanguriye he ngo duhe aka histoire gatonya ku buryo wabaye umuhanzi
ni impano mfite kuko kuba umu artiste ntabwo ubikurana wabivukana nabivukanye ariko ntangira kurimba ndi mukuru nari muri secondaire ni mu Rwanda hama ngeze no muri Canada ndabandanya ndakomeza nkomeza ama group atandukanye nakoranye na group yitwa Roots Movement yitwa Highlight Band yitwa n'izindi zitandukanye nibuka amazina n'ubu rero ubundi nakoze igitaramo muri evenement ikomeye yitwa Capital Music Award nacuranye na group ikomeye cyane muri Ottawa yitwa Commotions Band urumva imiziki nakoze mfite na album zibiri na mini album nagomba kukubaza uri mu Rwanda wabitanguye wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe wabitangura natangiye gufata gitari burebye n'umwarimu wanjye ari umubikira yanyigishije akoro zibiri kwa ko nafite passion nyinshi ndibindi ndabyigisha nagenda nkashaka nk'umuntu afite amanosiyo akanyigisha hahita mpimba indirimbo nshyashya ntangira kuja mu ma competition nibuka ko nari muri secondaire ndi kurangiza secondaire muri 2000 urumva nari umukobwa w'umwangavu n'imyaka hafi 18 ans gutyo urumva ko nari mukuru ntabwo natangiye ni muto cyane wari umaze kameme wari muto ariko kandi wari umaze gukura gato untuzenya ubuhanzi urafise nk'indirimbo mu Rwanda bavuze mu radio yaho hari indirimbo nyinshi ubu ngubu nejo ubu nagiye nkora musohora indirimbo zitandukanye kuri album ishasha nakora afise album turabe album hano hariho indirimbo yitwa ubuntu mperuka gusohora umwaka ushize yitwa ubuntu iri no kuri za Spotify ushobora kubisanga kuri Apple Music iba 12 hari indirimbo ziri mu Gifaransa mu Cyongereza mu Kinyarwanda hari mu Giswahili harimo n'indi irimo mini album irimo indirimbo indwi muri Cyongereza Kinyarwanda n'Igiswahili urumva hari indirimbo bakunda gucuranga mu Rwanda zitandukanye cyane cyane yitwa umurage yari ifite na théâtre nakozemo umurage iraza ufite akajingo kagiye gacuranga uri munsi baragacuranga muri za théâtre zo kuri radio aho n'iyindi yitwa Jazz in Love mu Cyongereza y'urukundo ifite video iryoshye cyane mu irabe muze kwireba muze kurambura muze kubashaho na thoughts on my mind, 'cause it matters where I wanna be. Yeah, it feels like I know where to go. Oh, now where to live right now, 'cause tomorrow will be another day. Tomorrow will bring another say, but I need someone like you, someone like you. I need your love, just your love. Life's for learning all the time, life's for doing all your best. Just give me time, you better just give me time to realize I got the right to choose, to realize I feel good, just to know.
I'm in love with you. I'm in love with you. n'izindi zitandukanye rero bashobora indirimbo zitandukanye no ku maradiyo nabo izi ndirimbo barazicuranga zitandukanye rero hari igihe ntamenya iyo bakunda kurusha izindi ndafise amatsiko mfite amatsiko yo kumenya izo bakunda kurusha izindi uzokora organiza competition none ntuzenya normal turazi igitsina gore mu kirundi bavuga igitsina gore mu kinyarwanda sinzi no kuvuga sexe féminin ego kenshi usanga mu bintu by'ubuhanzi batoroherwa cyane no nk'iyi myaka yacu ya kera ho babona umenga wataye intumbero wataye akaranga umva nta valeur baguha igihe uri umuhanzi ivyo nabo byo byarakubaye ko byari bigoye nk'umukobwa mu rugo uba ugomba kugira uko witwara ugomba kujya mu kwiga warangiza mu mashuri yisumbuye ugashaka urugo ukaba umubyeyi ariko ntabwo nigeze ncika intege narakomeje kuba ko nari mfite umuhamagaro wo kuba narinda indirimbo zitanga ubutumwa bwiza ndabikomeza niyo mpamvu rero ababyeyi banjye bashishikarije gukunda kwiga ndabikomeza ariko ntabwo byambujije gukomeza kuririmba rero na n'ubu umubyeyi wanjye mama wanjye aracyariho ndashima Imana ni nawe asigaranye abana urumva ko byamfashije kuba ndi kumwe namwe no muri weekend ariko aragushyigikira cyane kuko narakomeje kwiga ku buryo n'ejo bundi nabonye maîtrise muri université ya Ottawa muri 2020 maîtrise ku bintu byo kuririmba mu burezi muri education muri education mugabo nibuka bibandanya none muri muramaze kugira nk'ibintu by'amaconcert muri amaconcert menshi uko nabivuze mu kanya gashize n'ejo bundi za participer mu yandi maconcert muri communauté yacu bantumiramo amakommunauté atandukanye okay reka ducishemo agapozi gatonya udushiriremo rero indirimbo kugira wemeze abantu babone herma ingabire zawe iyi ndirimbo ndayitura ababyeyi bafite abana b'abakobwa mujye mubamotiva mubashishikarize gukunda ibyo bakora bige nibyo ariko niba bafite passion mumushyigikire kuko hari igihe bituma batera imbere bagateza imbere n'umuryango amen amen kukuri nemaze urukundo n'ubwamikazi butemba ituze n'ishema ry'ababyeyi oya rwose ntibikaba ipfunwe kuko uburanga n'indero nziza nibyo murimbo utatse umwari uri umubyeyi ukwiye impundu
gira amashyo gira abana uzakabya inzozi nyinshi mwari wo mwiza horana ihirwe yeah yeah mwari wacu nyaguhanisha uramenye uzihanganira amagorwa dore isi yarahindanye ibigeragezo niba byose uzabyihishe mu bwitonzi n'ubugwaneza reka nkugwe mu ndashenge gira amashyo gira abana uzakabya inzozi nyinshi umwari wo mwiza horana ihirwe ikibasumba mwana wa Canada ikibasumba mwana w'u Burundi ikibasumba mwana w'u Rwanda ikibasumba mwana wa Afrika horana ihirwe mwana wa Rwanda horana ihirwe mwana wa Afrika horana ihirwe wow yo mana yanje we mwabyibone none iyi style uri kurakuzamo yitwa cyangwa numva bavuga amasitile menshi y'indirimbo amasitile ni menshi kandi mu by'ukuri iyi style yanjye ni fusion y'imiziki yo mu Rwanda traditionnel na jazz na blues rero son yanjye nyita jebla jablure mu Gifaransa jebla okay mu Cyongereza ubwo ni jebla ariko rero nyita ni shyashya ni style mu by'ukuri nabaye inspire kuva ndi umwana ariko igenda yidevelopa uko ngenda naguka mu nganzo yanjye reka rero tuvuge rero ivyerekeye concert tuvuge ivyerekeye ejo ngo hari concert ego ejo nashoboye kuganiriza umushitsi Samputu Jean-Paul Samputu ni artiste akomeye yarandirimbiye naciye nja muri YouTube yiwe ndaraba indirimbo mana yanje we ndabatuye mugende murabe Samputu muce murabana Empress Nyiringango ndaba kuri set wow Empress Nyiringango Empress Nyiringango yego ndaza kubandikira izina ryiwe nawe nyine kugira biborohere kuza kumurondera kuri YouTube ibana biraca bigacika please rero nashaka mutubwire rero ivyo vya concert yari bimeze gute kugira abari nga Edmonton n'abari hafi ya Edmonton bose bazoshoboye kuza kubaraba murakoze bizaba ejo kuwa gatandatu itariki 17 ahantu hitwa kuri Centre Culturel Portugais oui numva ngo na ahantu muri Edmonton n'ubwa mbere maje muramfasha nimero je pense que yanditse kuri muraza kuyibona ndaza ko muraza kuyibaha kuri information zose kugira ngo umuntu muzayobe kandi tuzatangira mu masaha 9 n'igice saa 9 n'igice ni hari amasaha meza cyane abantu bazaba bavuye mu mashifti kwa ni dimanche bazaba baje no gusenga bari samedi non ejo ni samedi nejo samedi ego n'amasaha meza ego none ico gikorwa cyanyu nimwe mwaco organize cyangwa nabandi bantu murabatumire turabatumire twatumiwe na fondation bita African Canadian Performing Arts Foundation ifatanije na Kilimanjaro VIP restaurant hakaba n'iyindi yitwa Afro Canadian Association urumva n'abantu bafatanije kugira ngo uno munsi tuze gutaramana namwe ndagira ngo mbararikire rero muzaze muri benshi muze dutaramane iyi ndimwe mu ndirimbo zanjye nyinshi mfite indirimbo zirenga 20 cyangwa 30 muzaze hazabarimbira muzo ufite nkeya tuzabyine tutaramane tugire ibihe byiza dore turi mu minsi myiza yo muri ete
urumva ejo bundi hazaba ari muri vere rero mugomba kuza guprofita tugatarama kandi muzo mufite n'umu DJ navyo DJ Junior DJ wo muri Sierra Leone uturuka muri Sierra Leone je pense witwa no kuri ama information muraza kubona kuri Junior harimo Junior n'abandi batandukanye hama bikazohera nijoro hazaba harimo nyine numa tumaze kuririmba hazaba n'amafilme bazabereka hari filime ijyanye na documentaire zitandukanye harimo na soirée mega after party umva ko hazoba after party hazoba gufungura hazoba byose nuko rero ntimuze mucerwe bene data ubu rero turiko turagera ku musozo wa emission toshe gusubira dukubite nivyo kwijana ivy'akaririmbo kandi karirimbo kamwe kugira abanywanyi bazobaryoherwe bazoze bariruka ngiye kurimba akaririmbo k'igifaransa kajya kagomba basi ndakwifatishe na s'écoule si vite, tu sais qu'il passe et ne revient jamais, mais l'amour sincère ne tarit jamais, c'est ce qui reste gravé dans un corps fidèle, qui n'oublie jamais, oh non, 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 il ouvre le chemin du bonheur, ne recule jamais, oh non, non, car il marche toujours vers la lumière et la joie, souris, souris dans la joie du cœur, souris, souris dans la joie du cœur, oh, tu sais, oh, ah, oh, tu sais, oh, ah, mon cœur, mon amour, oui, cet amour fait jaser les jaloux, cet amour est si fort et vrai, et nous amène vers les merveilles, à chaque instant de la vie. Oh, tu sais, oh, ah, mon cœur, mon amour. Feel my soul with joy and love. Put a smile on my face every day. Mon amour, mon amour. Oh, ah, mon cœur, mon amour, mon cœur, mon amour, mon amour. uzosiba ntambaze nababwiye ko atakamera nzotwara zoze tubirabire hamwe birabaje muzaze muri benshi muze dutaramane kandi nifuza kubamenya mwebwe abantu batuye muri Edmonton community zacu z'abarundi abanyarwanda abatanzania abanyafrika abanyakanada twese dutaramane tugira ibihe byiza amen murakoze cyane emission yacu igarukiye ngaha reka nambari ico noba nibagiye kuvuga mukibwire abariko baradukurikirana icyo nagira mbabwire nk'umubyeyi uri kurera abana ubasha gukora ibyo nkora nuko Imana ishoboza kandi nanjye ubwanjye hagira ubushake ndagira ngo namwe mwese ababyeyi muri mu ngo mufite impano nimuzireke dore nk'uyu mubyeyi uri hano ufite televiziyo mu rugo yantangaje ndagira ngo namwe mugerageze urabona nukuri nawe washimishije umuhamagaro wawe ntiwawuretse ufite umuhamagaro ukomeye wo gutanga amakuru
no gushishikariza abadamu gukora umurimo nk'uyu ndi gukora. Urumva rero tugomba kugerageza, nitwe barezi b'abana bacu tugomba kubera urugero rwiza. Rero ndagira ngo mukomerezaho, twibuke ko dufite inshingano nyinshi ariko dukore n'ibyo dukunda tunakundana. Murakoze. Amina. Murumva ko ubu turi mu gihe cy'uko dukorera mu mihamagaro. Umuhamagaro wanje no kubabwira kubereka aba diaspora bose bo muri East Africa, bo mu Burundi, kugira mubone uburyo babayeho, kuko abari muri Afrika batarajabuka muri bihugu babafise ko ayandi ma image. La fois passée hariyo umu artiste wacu mu turamukunda cyane yitwa Dramati, hari umujournaliste yaramubajije ikibazo, aramubwira ati eske none we kugiye kugira ama concert nguzo ntuzenya uzoguma hanze? Ngoya, ngo cyo gukora ngo kuguma hanze ngo kubera ngo bagespora akora nk'ibimashini. Haca amakomantere menshi, bamwe ngo baca ibiti, abandi baravuze ibintu mu Burundi twese turatangara. Mugabo mwumvise uyu unye yuko ni professeur wagize maîtrise ou doctorat, maîtrise, yigisha muri education, yigisha ku manuzenya ama primaire ngaha ya gouvernement du Canada, no artiste professionnel. Urumva ivyo vyose rero niyo mpamvu navuze ati nzoza ndakora ama emission kugira muze murabona uburyo ba diaspora tubayeho, nimuse kutubwira ngo turi bimashini ariko nabyo bitunza abantu kandi bigafasha imiryango. Ni byiza, byose ni byiza, nta kazi kunera. Kako Imana iravuga ngo nutakora ntakarye. Rero ni cyangwa nuko umuntu akora agatunga urugo kandi akabaho neza. Igituma mvuga gutyo ni kubera benshi baca baza bafise fausse information, bakaca baza kurondera bwa bumashini, oro ugasanga biintegre nabi, ntibagire intégration positive. Mugabo ubuzi bwose buratanga. Je nikora nk'ikimashini n'umbandanya nkora nk'ikimashini, mwabibonye. Sawa, Imana ibahezagire rero. Murakoze cyane. Murakoze cyane kandi nizeye ko tuzongera kuganira. Umva ko dufite byinshi tugomba kuganira, tugatanga amakuru nyayo. Yego, mu byo dukora cyane hano muri diaspora. Amen. Murakoze cyane. Na hejo samedi.